Mema Mutetele. Mutetele. Ndisenga to batete senga to balu. Ndimo nanga Mutetele. Mukusalo tetelo amujito likali kutoene men. Oh, ona shongo. Dikambola mamba, dikambola mete, dikambola andu. Onya shongo ano tetelaki mafumbe ani mutetelaki mpikato twasakidila kujibana betu bonso batulonda wetuka kujimeni nichola wenu kaibune na kaibula kajilelu jimubujimi lelu tutwakula myanda ya majimisi bwalu kuje kihanu wewe kuyumuje to kwa kula to tuji mubujimi bwa kaku Mart ani mama Mart ma ani mama wendo mfumo waji tunga tuji mubujimi bwa Vision Québec bana betu baji ku Canada benza koko habo majimi ku Ilebo tubafika ku Ilebo kwenda kumona malu twamoni malu kuimoyi mukola to ujufa ni mwaji kajiwe kumujimu weke shanu son ani weke shaji wikalu mona binji jimbichana we mwete jib bwalo mujimu kitatu mujimu kimao bien spitu twenzebi katuni mujimu to bwalo bukola nankulelu njinu leja kumpala kwa kubanga tunela twasakijila kujibana betu bonse baba jabone batumina bana betu wa babaluba bajibaji manyi na habwani kichi sanje shitu baludu babonse balonda nchochechi cha kukasai katu twagule chijijito tutwakwila anu ntungulu kilo wa bantu nikuya kumpala kwa bantu kimunga milelu nuleja koku ku Ilebo bwalu kasai nkanena kasai kianu mbushimai to kianu kananga to kianu lusambu to kasai nkanena na shakulu befu chumbe benajibele lodi alomela kata kukombe kabinda mwene ditu bijana mukasai kajimema leru njinji sanka anu muntu no amilani na shabantu kaba bangambulisha mema tukubitu twenza kajibambulisha bana betu bakwa bibienza jisanka bwalu kutubako abambikira tatu chola wani bwe kuyiko kuto katemba manya tole tukatuje bija bweba bwalu jiku je twa famille tukai tuvuluka bweba wewo nangomema bibingenza jisanka jibene shaja najifuma kuji nzambi ajilelu nituleje ko chituha cha bujimi bigwa na bilonda ani ni myanda ya bunyi ni londa mu chitwa chibiji bujimi buji kaku Mart mwenza ani mama Mart mutubantu abunyi omubikila mama Mart nujiba mumanya mama wenda wa mfumo wajitunga mwenza enda bujimi kwa mulowai bienze bimpa ben hali mama Marta mwenza kimuchina mangani si mwanya bimpa ni kujimanga kukasai mwanya bimpa ni kujibuloji kukasai kaji mwenza 100 hectares tutatundu ani chifu ni bia moto muntu ngenzamu ma drone maebi chifu na bito memo kwa anta ku ndambu ya binji mbibwani nuleja kumpala kututule kuni nuleja binji mbionsu ni drone kamera kamulo akusika kenza bunyunya ngata bimpa bitama katone na bito tushitendo tubikeba ni bana beto kwa ba lusa baba tulai weheba ni mbukolo janu tutumina bwantu nuleja malu mimpa binji mbishema bujimi bwa mama Marta kimwa ngata $1 million to tula twasakidila kujibana betu bavumutuma batu bahitana nabu babanga projet o mweza 2 mois ani 3 mois kadi réussite muikala muimpa matala muhula mahata si mihimbu ya matala jibo kuja muntu kumusha tutala to abune nevu to abule to matala mimpa mahata kana mubibanga katumba kaka ikumbushima ito luta tulwakacha luta tuletula lwa chabusho uvumamba bwani chol ndonga muyebiji wenza yakwetuka kushimini ndonga mumimba jika yumva to mumoni ahenda ujibwa kala bamulela mwaba mkwabo kaji baba mulela kukasai ujumola luta tuluju kukasai munji mama Marta mwenza bwa kwabanyina bantu chanana kimwenza bani baka kwenda balabaja ani bana benda balabaja to kaji ujwanye buyeni tutuma na shatu tano ani 10 ujibwa kweza majimi abune na kai bwaji chenza bwalu moyi kwanje kujifira ku chintu yenga enda nalwa bwanyi twahola tuleja bantu bonso bwalu tesudana mala kabena benze chintu kali kaba ibenze chintu njino ambila chinu jinga to fachi mulwila bahela mulwila balanda bwalu wembona mutu jibasumbila bantu mpangu ku chibombo nji musumbila bantu ku chibombo mpangu mihita musumbila bantu mpangu kumunkamba kula kulombo musimila bantu mpango myaba yonse mema imvundeje imusimila bantu mpango kumpona tufutuna bagaje kuchibomba mala ambagaje kaya bagaje bakumuso kajilelo kuchibomba kuba henda kuka abantu bayebwa kwa samanzu ba mimpa twetu tuka tushinga tuyo kuchibomba
Moni fachi mulula bahela ni balanda. Kimuji kwetu na ngwao. Na nkuki ndo maana betu ni wewe ni jikuta na shaja $500, $1000, 2000, 3000 tini ku $10,000 pangu jikoku sumba na shaka kese kikala goku wenda uibaki shaka kese mema chola njikoku ni chisumbu chana watu tukulondesha mijimu na shamajimie buke bakwenze tutukusumbida tulondesha malu bimba byose bino nuchinabi tubamanya mushindo wakubishikisha kujibantu babashikisha malu aba jikoku manguto wanu goku baba bishikisha sasa kijila mama mat twera go binji jimbi nimona imajimia kwa mulo ai kai manga ta milio ya bunyi to kai manga ta million to kai manga ta matu kwa bunyi to kaji umona mujimu mwezeka bienze ndisanga matala chomba kujibikwa bijimunga chimwajela hajilwila nga yenda natunulesha twanje tunulesha ko ndamu mukeseo nimona mujimu mwezeka. Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez en Mbuji-Mayi et visiter la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Katombe kabule kantuka bene kanzambi wakumana munyi wangambile bendo voyage lunkwate wamukala inyaye nakimbira chitamba nakamba bwase papa kaba nashamusomba mu biro binene busumba jama umanyine ujambyamisha nakambira lutaye wa mamu wewe lutaye nkatabita lutaye
watutele wakadata wa mukala watushara mubenga munyinyi batuwiza byanze ashatai 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 Maintenant, ici, la variété mousse qui est améliorée. Donc, à le nombre de rangées, 14 à 16 rangées. C'est ce qui prouve que c'est une variété à améliorer. Donc, si c'est moins de 12, 13, donc c'est une variété locale. Ou bien variété améliorée, mais qui a déjà dégénéré. C'est-à-dire, dit-elle, Moulaki, Hadjou Lohoka, on appelle ça inflorescence femelle. Nzebei, qui coûte bon inflorescence mâle. Puis des bon pollen, il dit il mata habunya vudi. On appelle ça barbe de maïs. Puis des pollen il mata bunya vudi. Bunya vudi, le nombre de matondo à matala kuchikumbushi. Qui nombre wa bunya vudi, chaque bunya vudi doit acheminer gamète mâle. Bouyeto, pinde bunyavudi bo buko sek. Mwaba udi wasana vite. Bumudi mwabeo. Mumuni bunyavudi bo ho mpa avorter. OK. Kujira si to buni bikol. Oui. Kujira si to buni. Udi à 85%. Lonji bujimi bwa mama matu kwa mlo wai. Kajimfu mumbulomba bwa lubwa bwani. Kakwani kasai konso akanketu. Bikengela tuweze bintu bya nungumu misoku yetu yonse ya Kasai. 1000 hectares, 1000 hectares, 1000 hectares, 1000 hectares. Jiba tutuke chanzala. Tujimi tutuweza twa 1 hectare, 2 hectares. Kabiena bienza bwa. Kwa sababu jimi bukwa, weza 1 hectare, weta nunia matala 100. Weta 200. Kajukulu sambo ujenza bujimi uheta 1 hectare weta 1000 meka. Kimunyi ngulomba ni eza kwa kumajimi ya mumisoku yonse. Bantu basanga habo. Na shabantu bonse baji retrouver mu gouvernement to. Kali basanga na shiku chakuje. Bibienza disanga. Bwalo toti 1000 hectares mumusoku yonse. Mweni nzala to katwa kuila kabijito. Majimi ni kumuna. Tudi ni bufuka bwa abuni miaba yonse. Tana muji projet ditunga kunganda njika. Lelo tutubala nganda njika bwa projet ditunga. Ni bana betoka babenza projet kuntwako. Ba Denis Tshisekedi baji kuntwako kunganda njika. Amukulumpa Edouard Mulumba mujandamba. Ujini majimi kuntwako. Bintu kabitu bibola to. Nashika basumba letu malaba na basumba. Tuhita musango moko binji bya Vision Québec. Vision Québec mwenza majimi kuilebo. Vision Québec ujuenzeja mabaya kuilebo. Bana betu ya Vision Québec bajini chakwela mabato hamai. Baba lube. Kaji mujimu mwenze kabimpa. Kaji luta turukesa luni mona kuntwako lujanulwa mwaba wa kulala. Bujimi lelu, bujimi buka, bushintuluka. Bigengela kuiba kila bantu nzubu ya bobu kulala. Bantu babala mabu. Bantu bachibalala mitando. Bibi chokesha. Bigengela bantu bigala ni moyen de transport, ani machini, ani ntukutuku. Bwalu mwabu tujibaya mwabu mule bikola. Ndiyo ba bibi jina mashika, kano wakwenda. Bwalu buvunta cheme mbwani, majimi amumetu, amumichi. Majimi atuni luta tuluwa bunyi. Aja samisha mutu. Wewe kuini byamo bya kwenza nabi muji muto uju samisha mutu. Majimi mimpa kwenza mu bisuku. Ani bisonsa
bia bitegetas bumudi ma mimvumvu mitegeta ba kuitula kuyosha kadi michi madimi ya michi adilu tatlo abunyi mudimu mweze kabimpa tibasana ma 5 hectares eguma 25 eguma 30 mudimu mweze kabimpa kadi bwani mema mvundo mabwani tuenza buba jiba bakiwa ko kumwa bujika imichi to umuji to batana luseka lwa kuita kabeya kamwanga munkamba nseka yonse ya Dimbelenge. Dimbelenge tudini ma michi atu bakwenza makala, babana betu bani projet ya makala. Ani mabaya di luta tumuka sai, bantu monso masa kuibaka di mabaya di bwalo bukola. Shito tu baya kumpala, tu ya muchilunda, muji bufuka, tu ya mukankelenga, muji bufuka, umoni tuenza madimi amane na maheheles. Balo atu chiji kumbangi dimi pa kwenza bintu ya bihehel. Kakesa jiba tu ba kwenza bintu kwa bia binen. Womo na batoka baba réussir ko kuilebo, bajini bia mo bions. Ma tracteur, ma bingani, mon ba heheje mujim. Vraiment, kadi nene monu din souci wa kwa mlusha bantu, na chanweza kuilebo, kadi no semena ay kabidi wa kuneusi, Lwa habu ya, njibo akale memula ala tulunta buluganu, ngujuka muiner. Ni machine papa ni mubujim. Bien za disanka ana betu bon so bakasai ba dijinga dia ko investir mon miande agriculture ni élevage bimpa bikola ko enja agriculture ba lo mama nyenza eto ko enja élevage ba lo mama nyenza eto bon ngaji nyenza no anyi ba kusangisha mfumo adi tongo to na kwa kubienza bimpa to majimi amu metu makole kukasai opportunité diko ku ya bunya kwetana imakuta nwela to asagidila kuji bana betu bon so abatulonda ba président Hussein vient nganduka bengi babu ujulo hebo kunengu tuenza na shamajimi tukaba somana mu bujimi amu tuja anu tululu tuja mbushi adi mona bwani weko nuku mala kwenza to uduke bana muntu ani ngamla cholangebela muntu tumu sponsoriser ikala wenza majimi yao ba kwa mbulusha bana a me ya fachi njila baba longolola zembo babela fibre optique bigabi bang na ngidiba dia ku profiter et beji kusumba ko tumpa to amishinga mikesa to ma 1000 2000 3000 500 $500 ngalo haunke bibien za disanga haka malo nda tema ukaheba musomo machitalala Balati mano chandagashe Tundati mano chandagashe Temalo dingela ndomo malaba Namananga gatana bawe Kaji nutununa maiga yanowa. Yanowa sita. Anowa kya nunun. Eh. Kapena njilo wa mashini to.
Na shimo to wena makulu kutu. Kumbuka mwitu ni kuile buzune tutenza 4 heures du temps. Ujumuma kasala ka kwena. Iji mo binjangu suji bakala jimunshila. Jiji mo binjangu suji bakala jimunshila. Nguluba ya bisempe bya bondoka yo kulanji bya landa ya sosoboka. Shaka muji bondo kuna nawo mukela lambila nshenshi. Musabu wa panga yaya. Chombo ngalaba babya panga beje musabu wa panga yaya. Mwabana manguna kugenga. Lwakuno wanga temoye. Uji wamba choncho mayimba yimba njaja bungombanyi. Intula nshinga ya bisa nshinga le munda mwanyi. Wakona yelayi mujinda yakuvesha mwantumba. Yakuvesha mwana ngachi bangwe. Mwambuto abanga washambuye. Janata wanyinga jinjire mamwanyi mawu. Mulombela kashiminyi na shamunga chimwametu utu wa mwenega. Tangila yikulolo muka shajitana. Wabagada matunga mwendeni. Mwimbe Chandanda ngala baba ngala musomba ala wabintwe majibo kwena mubu shuka banshi chintango mumwena lwe babeto Nyanda misanga na myambe ngwala moyo Nyanda misanga na myamba we Nyanda misanga na myambe ngwala moyo yo Ngalanye mubenga mwangu itabanguma Chandanda mangu nangu genge Ngala wabwange madiva kwela mbobwe Eywe Yego Ndiwamba ndala vanshi ngala babu Kamenga masha kunsaji bulalu kabulu Ngaletu biovuga bulalu utaga futa masha Wamanya masha vansha kanyanga chonyi bila Bishiko ku mama. Abi. Tuji ku musulu kai. Bikunza. Yeki musulu wa bikunza. Musulu wa bikunza. Muye ni hen. Moyo ngota moyo kubela mo kasai. Nuno anu maya. Tutu. Manje mutetele. Ni mutetele. Ndisenganto batete senganto kubalu. Ujiba kwelo kasela ka kwenu kujitenda ku kwenu. Ndimo yananga mutete mukusalo tetelo amujitolo ikali kutoyene men. Ona shongo. Dikambola mamba, dikambola mete, dikambola ngandu. Maya jibantu banwa. Franga chola bwako tu facilite bwako angata image yi ya mushindu ujiko etukutata. Sepsela tu twenda tu halama bwako leja bana betu bajiku Belgique, bajiku Canada, bajiku Amerique, bajiku Europe, ko Asie, bwa bamona mushindu ujiko etukutata. Ko etukutata bikola. Merci au abonné de Papa David Kadimamulaya. Merci Président Hissène. Nous sommes membres de l'organisme Bonso Vision Québec pour RDC. Nous sommes mushindu di luta tumukongo. Mushindu di luta tuko etu kukasai. Mushindu di luta tuko etu. Bon, nous sommes facilité bana betu bajuko etu. Mushindu wakalabu basabuka mamai, mushindu wakalabu bajima mama jimi facilement bambula bintu biji bajima mama jimi bahatula hambelu facilement. Tujibasanga bikola bwa le ditombe de Frank Chola mutu facilité ko tukako jimini konso bwa kutu kunu transmettre image yo. Musambo kamanya chombo ale. Chombo wamulaka wa mutalani zambi wali. Wateti ya utemeshi vyama vyebe kwa ka.
Frank Chola mujumu mulengas wabonso watu tuensena abo mu vision badi Kubukavu Goma badi mu Belgique mu Canada partout mu Afrique du Sud bonso tu na mu vision bamona mushindo tutu souffrir pour atteindre ma objectif feito imani passer delphin ujumu abe mu imanyinyi wa miambi jense kayonsu munda mu vision wetu. Supervisé représentant wa Vision Québec pour la RDC Mokasai aka tudimo investissement wetu wa bujimi bwa 10 hectares ku Biangola bidi mu territoire wa Ilebo mu secteur wa Malu ki mwabuji Biangola bisanga nyepu Kasai chanan ichi itu tumona tuvu mulumono lwa netwenza projet wa kubangshenenda mujumu webu amabayi kitwe tukukebani tukeba kujitu jichiji bantu kaba banji kwenzela to bwani twekele tuhanda mabayi kikai hatwa contacter bantu twakula mwabe bwani twenza projet utufonende ki mushindo apindie michi ne biko abiju mona bila alahansh biko abu mbitu yibuhuisha hakumona ni katwene banji kwikala ni ma materiel tujima bwa kwambulisha mwana wa mwena Kasai ni mwana wa mwena Kongo. Difficulté jin tujinaji jinena bujimi papa Frank Chola mbujimi bwaji tujihaji difficulté ja kumpala njojeji matala ni twene bakumatala makwa bwa makuna mu janvier matala jihansha pinjeu difficulté ja jinena nchisebechi chindi nkuleje kubyanza kwani ke difficulté jinena njojeji diba jijitala jikunyibwa kajiji heta mai kunshi bumujije munjikuna janvier kajikuji matalanje mukuna mulene février nitwa monene nkufikisha kubujimi yako ku difference jinena ne digitale ja mu janvier na nkuluta tulunena papa Frank ngebiebi bisonsa binji nkuleja ki difficulté ja kumpala munda mu bujimi parce que tukaje musa 20 mètres 150 mètres kachetumbuka kunshini mu abeu donc tukaba hita hectare muni ndambu bwa kumona matala ni santé muikala lune luta tunu ki difficulté jinena jinji naji mu bujimi pas nchiseba chiri munda mu bujimi kichi koze difficulté jani papa wanyi njila wa machine yukumutu kwa nyeku
Uvwa muhanjo wa mabaya udi babikile ni mwanambuji bavenzani batoka bela mabaya abu ayeko Afrique du Sud ayeko Kinshasa udi kumuto kuna nkunjila ukiji tu facilité bwa kufika kuji bwa evacuation wa bintu bietu hatu ibalo mwabeto mani njila munene wa mashinjo kuntu eteto babiteka moyen de transport mwikala kuningwa mabaya ni biajija bidibi hatukila mwabapa bi mpamenemena sans problème njila mko abuji mwabe wa maya Kasai kuluseka lwa jabaka jaba lumelu kujinjila ujibintu bwa kwatuka kufika mkuma ya Kasai facilement hatu ibasomba mwabetu bamana ku parametre bamanyeni bintu bwa kwatukila njila wa machine anyi bintu bwa kwatukila njila wa Kasai. Merci Papa Frank Chol. Bujimi saison B tuvuba kuna losa ni chomba chijumwana checha chomba tuvuba kuna chakuji kadi chomba cha bunyi chijikumpala kweba kutia chidi mwana checha losa bijibi kunza kumpala ebi kibituva kuna kumpala bakuna ni matala anga kuleji ya Papa Frank pinje wanga kalukulonga saison eweu mema kumwana nito katwe jano matala to paske bulobo buchidi bukol kulankunda idiba kuna kabiji munda mwa matala mbwani nituibwa kweta kwa avantage buloba bwalumbu jitu jakacha bafuka julu ni bulobo kimbwanshi kwenzela to penje diba jitu jitumana neba chisebechi jitu tubikala nchisebe tubwela mu bulobo chisebechi diba jitu tuchimana mona mabesha kya dimenza bintu ebi paske chinka hebanu ni kacha bafuka julu ni buloba biji bintu ebi kwatako hatu tumana chisebechi chibwela mvula mutuka bachenze muchifika pinje ka buloba njima ni production wetu wa bintu ni kala mwimpa sans problème bwa kufikile bokulu mwabetu 26h di temps si tu venez bo wenka yebo mona bulo bwa nshira mutu bende me basambo bulelele njiluju wamba mutamba kabeji kuikala mula bilonde shele distance jitu tu yakamwanga chile na asha kumufikila mwabeu parce que muye nonku muye tini kukasai ku di distance jila bikol kakwena kabwi hito kikai uvuke ngeleni bwa kumwenda muto okuvumwenda ukamana kuyepinje kukamichi mikuluka munjile michama kananjile haji michi mikuluka munjile muchama kananjile kakwena passage muimpa tome mutu toto experience bwa kwete byamo byetu bya kukosana bi mabai ni twenda tukose micha bwa dikangulanjila ni kuluisha difficulté adi Papa Frank matala jamwene ka hala ngakuleji we mumvo bimpani chilumbu cha chiseb diba jitu ji bajibalonga malo abujimbwa jitu cheno akumpala to ujibwa ko ebeje ban général agronome bujimi bwa jitu bujini difficulté première année deuxième année diba jibujimbwa jitu difficulté jijishika bilonde shilaba balonga malo abujimi ujuji entendre ko récolte 100 sur 100 bujimbwa jitu bujini difficulté première année yonsu jibwenza mbintu bimvumema ngamba kabiene bikumbana mbilekela toenza no mbanga encourager bandeje bujimbwa jitu buji ni difficulté première année deuxième année jiba jiwenza mujimu anu mujiba bujima benda baboshamu kimujibula bufika kuditeketa papa njimanya ni nchilumbu cha buloba me mutu janu tubujima bulokela mfula njima ini malu nikala anu mimpo mona matalaji mwabe tangila matalaji kunshikwa muchi ya Papa Frank udiutuma kamera ke bakamona matala mashilani matalaji mwabe kujimiaba miko abujika yichiseba to kujimiaba miko amikala chiseba kimushindu jibina nangu jiba jichiseba chiteketa njima imujimu niwenzeka muimpa papa bwa chikondo changa mono ni mbikola bwa ngamono chikondo chimatala ke na bwa kwele bimpa to we mutana mubujime ngimwela nkunda nyinji mwele mwantandira kuni nkundaji bwa kumpesha kucheta chimpa nyinji mwele kabiji chomba nchinji mwingile ni bwa kumpesha kucheta chimpa kumona matala bwa matala kumpala tuba kuna matala muntu hectare babanji shati bakangela tini sansa kanyi de sansa kwa matala wenga yebu muji mwene mvumwingilo jilejeba bwa ngesplike Papa David bwana ekalo courant wa malu 11 mushindu jakitakana bibitamba kutitachebi akumpala mumwabeu ntwishi tuji wanje we hataji kichintu cha kumpala bwalu jiba jika munya mutema nunkweu kwena bwa kwenza muji mwabeu tutuju twabunyi mumunye mumwe ujunyema tujutukubwela mubila ambujo anju hatukani mwitu uyakasomba kidifikilite ja kumpala ntwishi tunje ngenze tujifikilite jibiji jituji naji mukwenza kwa mujimu jibiji njani mwaba utuji tuenzela mujimu ujuke ngela mwaba utuji tuenzela mujimu jifikilite jibiji jiji kengela ni tuji muchisuku nji tuji hia biji kengela bintu biji bwaku preveni
reku sécurité waba benza mujimu abebu chintu muji chingoma bwakwenza bu sécurité wabe benza munda mwa mujimu difficulté ji sa tujinaji jijanu buloba ki difficulté jine na hateke tabu ketetu kumona bwakuheta biheta papa ni we musama mwabe muto musanyu same bwakuheta bwang bili bikenda parcourir 6 heures du temps ayakula bwanga ashisha amona bwakwalukila kwenza mujimu mujimu bumuji mwabutu nebe tutu bikile ni David Kajima ki premier homme uji ukwa enza mujimu mwabeu mema chintu cha kumpala chinjimba lomba patience ki bwa mujimu ujutangile bwa lubwa jitu bumutu jinaje parce que jiba jitu aineba ku jitu jikwapo ni usana ji different ni jitu jeji chinjimba lomba patience wa mujimu ni amour wa travail bon l'objectif jiba jitu bwa kumaini tuitu eshwe jiba jitu lashe mutukaje ni malabu wenka yebuju mwana malabu ngetu twetu mutukaje nawo ni twetu ba persevere bwa kwenza bitu twenza abi buloba ni buteket jibaji ni tukwata bintu bimpanjindo mbano patience wabu bwa ni tuheta resultat ne financement ujuke ngela bwa ni mijimu yanga templaire mwana bwa kuya kumpala. Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, pour vous qui êtes dans le monde des affaires, la solution est à l'agence EasyPack. L'agence EasyPack, une nouveauté dans la façon de transférer vos véhicules, colis, habits et tous les autres articles des États-Unis d'Amérique jusqu'à Kinshasa, à Mbujimayi et partout au Congo. N'hésitez pas, choisissez le meilleur avec l'agence EasyPack. Agence EasyPack vous réserve des surprises introuvables ailleurs. Vous qui voulez aider, soutenir ou assister vos frères et sœurs en RDC. L'agence EasyPack répond à toutes vos exigences et vous facilite la tâche à travers son personnel méticuleusement qualifié. Agence EasyPack, un cadeau du ciel. Agence EasyPack, la rapidité, la confiance et la satisfaction au service du client. Pour tout contact, appelez l'agence EasyPack au numéro que voici. Twasa kujira kuji bakulumpa bonsu betu babaluba ani bama babaluba babatu kwa mu gouvernement wa mpinjeo nzambi mwenze lusa twasa kujira mukulumpa Nicolas Kazadi nzambi akulama kabiji akwesha menja buni ni lutulu kabiji na sha José Mpanda Kabango José Mpanda Kabango chilong awa benda kakesa konska tuinako utujeni bantu chola kwa tanda genze emission chola enza nungu bienza disanka tunulombela an bon sunzani bwana nukwata imujimu no amulisha mfumo wajitunga bwana kwetu kakujiminito mu myanda yonsu ba José Mpanda bo bashalanasha mujimu usalanasha directeur wa CNSS national bo kusanga noko kubantu kumijimu na shemil balu kujibantu bali ni moyo wa kuha bonso babelela bana bashamenji bakamba koli carton ya bilamba ikamifika bijiko nanu le janga bifila disanka dia buni nous voulons jaka di boalu bo mpangu jiko ku ya ma $500 to ni ku $10,000 muchimenga ani kumpenga kwa chimenga miaba yonso janga ta valeur hadi bantu bibak neno batana habonzolo ni banya habonzolo ko hôpital ako mwa bavu bisu kwao kadi bantu basumba mpangu mwa ba bibak chisha la ville même anjiko ku bokuno ambuluisha boalu kichitu bakangu ila chaîne yo kudimal mako abutwenza mwishi kate basabani tuela mbilato chambu ya Arsène twasa kidila mfumo na luhangu lweba wodi mu Canada jikenga ja soku kumonji njisanga da bana babantu jikenga ja mwene mibalelo njisanga da bashomere ni twafanyanga nyinabo jikenga ja muka jumusela kulubanza ni bana njisanga ja ndumba mu hotele jikenga ja mwana mwena Kasai njisanga ja bukwa bisambu jikenga ja kerezere mu dijimba njisanga ja batrafika mu comptoir bisonji bya bene misambu mu kwimbalelo njisanga ja ba pasteur jisama jindinaji byuma mbinjika kubyanza bunkumba bana mbantombogele kumbelu njisanga ja baloji muchanda ni yeki mwanji kukenga jikoba kujikoba muntu ne atula byonsu bilinabi bakusungila moyi wenu